way. You've turned my life around. I've been alone. I never imagined bringing me this far. You've turned my life around. I've been alone. I never knew you favored me this way. You've turned my life around. I've been alone. I never imagined bringing me this far. You've turned my life around. I've been alone. Yeah. Thank you, Jesus. Never did say, Lord, you turned my life around. I've been alone. Never imagined bringing me this far. My life around. I've been alone. I've been all away. I've been alone. Glory, honor, and power all belongs to you. You've turned my life around. I've been all away. I've been all away. You surprise my enemies. You push me to the top on the wings of the eagle. You are the bread of life, so you give me another life. Oh, I bear all away. Come on, Gideon. No one can love me like this. You are mysterious. Had me a table before my enemies, even in my weakness. You've been merciful to me. Babble away. Oh. No one. Bia wone baby bia wotie kro ene ekrasia wo anapai mamemfa enchia ekese emfama ona mimisa sene efie abrabo asetena ensosotie ansa na me no ebekanya me asem bia na de ba kwa metumi bisawa na se wo hote sei efisa abrabo ye koye ba no yenim ye ho so hwe de ohwe so no boy ho ban no wa hye ye mbo so obehwe ye difre ene ye mfie bem no ono ene asafo erade ono so ena ontonko ena ono so onna eno asof panye ba ko bi besra me fie na ayame papa sofo ado na ye bonko makazi nyame ontonko ena onna nsoso ndize oni sai nyame we sei na namo a na eduro brebe otimi ka kire Israel for se mu wiame Malaki enwomanom o se mu wiame mode mu wiame sikam mu ni nokre moda adame nyame no ntonko nyame no wonda eye den ni petimi wia no nyame a ontonko nyame a onna nanso se ni petimi wia no eti nipa yehu ankasa nyame no ontonko nyame onna oba Malaki ngoma no a o se mu wiame na mu bisa se edie be mu ni wia wo ena o se entutusuo dudu ene omemu no mu wiame nyame a ontonko nyame a onna enipa betimi aye nieme bia wa wote ebe ye onwanwa se enipa na yo nyame
a ontonko nyame a onna nenso nipa timi wia no na se nipa timi wia nyame a na ne mpra hene se nipa wia me Owusu-Ansah ana nipa wia Ghana obia betimi wia yen nyame a ontonko no onna mpo ye wia no na mpra he ene ye ne ye tonko ne yeda wodi accountant asi office no wanya no kwafo no wada eguso ubi wia pro wodi security man atena o gate ya no no ye krofo tachi amwa wia papa enti me no me no de anidaso asema yatene se yesum nyame a ontonko ene yesum nyame a onna. So my God does not sleep, my God does not slumber. And you say be otonko ontonko. I quite remember one time my name member Nikosuomo school. Yeah, nam Kumase Kwano so. Me driver na me bana ba ko say daddy. Nam say yes. I say you're sleeping. Na me ni ati na me say really? Me say bisan say really? Me tonko e na meda. Me so na me dwen say be de enkura no na eko school. Well, good morning. Me pacho from Yaw Owusu-Ansah. Me jiri yese o kan say ene de waba o ene de waba. Obi enim se meba ha. Na ma sorry say no. Ma me mfam na me mechia o na me hwese o hote say. Pese me twa nwom no so adom ene ehomobro ene de me Owusu-Ansah abegina ahanoma enda no pay enyame adom ene ne ehomobro osia enyame adom ene ne ehomobro me baby ya me fire me ba menya accident no me ba just I intentionally say me mfa hokra me say me mfa ho me accident say me fa obia na kaka me but me imagine say me mfa hokra no pay me fa baby foforo na me di wurowure mu me benyina nyuma na me tu no wo me mu bi enie adom ne ehomobro na de ma ba be dru ba bia me gine enya doctor papa o hwe me
de momu a wo frɛ onyame ma me se onyame adom embra me so no eye wo mpa ebo no a wo bo no nkan se jaibo ise menwie yo nti adom ene homobro na pejame edima ba bedru enne adepe baby a obi a no ame no som no obetumi nso so abomodene afre onua no wadamfo bi na yenyina yemra radio yeso Psalm 121 no was share the Oshe Israel no orintonko na orenda the Oshe Israel no ontonko na onda abusia nyame na hweme no mi no so me baby amenya nkwanhia na baby asene ye ho atutu ene sene nkrofo de anwea begu na de gu ho ne ede wo ho sene yete no a ede wo ho sene yete no a o ya no ejiro bi ana na ya me ya mes inti nka on person begina ha na nka mtwitwa mfonyina nsa no mahu ne se baby American ni ana baby ankwanhia ne si ye no the same sene yete no a sa na tia the difference ana se na tie no engu bio nti o ha na o mo de na tie no ebia san begu kakra na o mo etiche se me nyaaya na nka esi ye no anka kase o we dia ye mfomso o ma ye nko fix this road ebia mo hunu baby America no na watwe se kwan bem na me ba ha achina ene metwa e honom no video no me heda ayo amede be ma na ye na womahunu womom ye route no na monhwe de mo beye because montwen ansa na good morning baby I will be on Psalm 121 I say the first four was say she sa word na she behold what ma wonwene ho one more Facebook remember kwa baba who say mo twere I'm very happy Bishop Yaw Owusu-Ansah back on Adom Ahengua gospel show me da say so come in pai bomu dia me da say Erentina wo de nyame asa. Thank you very much. Let me start this song again. Ne from umpires radimo adom ne homo bro eneme nante na watwi abra wa ma de pabi ache meme Yaw Owusu-Ansah. Happy to see you kicking again, Papa, and welcome you back to your duty as the Lord has ordained you. Thank you very much. I'm watching live from Amsterdam, and thanks be to God for his mercies upon us, Bishop. Thank you. Auntie Agatha, thank you very much. Emma from South Africa, thank you very much. Abna Bonsra from Düsseldorf, Germany, thank you very much. More children Dawson, it may more Priscilla Boache, Rade Yadas, you Papa Kwaba, then Sumedas, sells us over her. Who business didn't come with the actually or the Arabic and actually, and Arabic, or the actually a better than Matthias, and I advert in a warrior. Are you a check his the Arabic in a Google on a block or two, baby? Wash it down, so say go on will be brave. I was Sabre Bessa with the Konya Meti as a phone name and now then Yami as a say Wama the Papa Bia Achimino me, you know. Amohega, I thank God for bringing back. Bringing you back to us from Sweden. All right, may I say, welcome, Papa. God grant you peace. Thank you very much. KB Multimedia, which of them? Listen to also. Just go ahead, go and write on the Facebook. You can, as you have joined me. Kwambewa, I just say, we know you don't know about Lila Anane Bimfo. Good morning, Papa. Welcome. Thank you very much.
Mo Facebook original madam asem so mo twere mo so mo fie no mo so de mo ye thousands and thousands and thousands, and you are thanking God that juade me no emieno ye hia na yesom erade miti kakrai bi wano na fa na ase emerade adwomkro ya me bono say Adom ene ehumobro ene dia ba bedru ba bia ye dream Ubi wano ana oni erade kasa se erade bede wase wadom ene ehumobro enye ye papa ye enye ye kronkron ye eye erade adom ne ehumobro baby amedri de eye erade adom kuto erade se nye wo adom a asetene enka beye de kra hwe de ohwe Israel so no ontonko ena orenda erade ene wohwefo erade ene wunyunu wonsa enifa eso wia erenhwe wia ana osrane anajo kenkan sa twere na fagina sofa danyame ase ozof Emmanuel J and your birthday. Good morning and happy birthday to you, Reverend Emmanuel J. I wish you Resurrection Power and Living Bread Ministries now sawa sempanzo so if I tell baby I will be and just open your mouth and talk to God in the 2-3 minutes. Denyamia say ma woma denyamia say ma ukunu denyamia say ema woyire denyamia say ma yema mpanyine denyamia say ma hemfo ne hema denyamia say ma a police for ne a soldier for denyamia say ma driver for Denyamia se ono ena wode me bone nyina cheme no samenyare wenyina Psalm 103 the mama Psalm 121 and the Psalm 103 Psalm 121 is a hwe de ohwe Israel no ontonko onda ebusu erade na ya osefo no benya yen ede ya ye ehanam ede amane sende biarada erade na ya see erade na ya obema osefo na be yu ba no a wonyem no no a woda wo yem no obi ba be yi na firi wo yem da biarada erade na ya erade na ya se obema osefo na be se wonsa no adwuma erade wo na ya wuri se be no mi no ye ko ba nyina ya nkrofo si ye ho nkonya wo mtena se boye ho po ba erade onai hwe de ohwe Israel no ontonko ena wada Ede erade nkasa Adom ne homobro ne dia ba bedro ba bia ye dre se nye nyame adom a ka kire me wo de se nye nyame adom na ama wogina ba bia wogina ya. We thank you, Lord, for your faithfulness. From Ernestina Emmanuel Ado say Papa, we thank God for your life. Faustina Young for I thank God for me and my life and my family and loved ones. Good morning. I thank God for you, for your life. God has really blessed you. Olivia Hoffman. Senor Radi, and the journey would not have been easy. But because of God, minimo dabrim, minimo tibi, I say, baby, I walk. Radi Yankopon, what they con, what they bano. And until I say, Obema yen journey, no, ye quentio, no, baby, I walk, baby, I walk, baby, I will nam, baby, I will mawa, baby, I will baby, I will and found send ya Ghana a cordon minute here. Eto brebi na obetia obese Ghana ye Ghana koso se nipa kitwe bi if minority can feed themselves and build houses, it doesn't mean that Ghana ye sir.
The success of Ghana depends on the majority way of living. So to pay, baby, I will be on just 1 minute. You didn't, baby, I want to be patchona. Also, one patch of bumpire. Just 1 minute. Yedda wasi. Ye crash for yedda wasi. Ora Yesu yedda wasi. Eye wadom bi ana wode adom yen. Papa ye beda ne ya sori wa hoden mu ya sori akoye nnwuma so a. Nye ya hoden ne enyansa bi. Eye wo Kristo wadom ana wode adom yen. Ye koda ye dae. Nanso de abasakase apagya yen. Me ye gyina ye nanso a ye kase yedda wasi. Afi me da wasi wo me papa nkwa ho. Baba, me da wase. Ebini mo nya ne sei, nanso wo de won na nkwa ache no. Ne wa ma wo humo brado so ama no a, ena no pay me kasa ye da wase. Afi Awurade ye pagya dwumadi ebe wanim. Onya me ho nkonkron, be fa dwumadi nyina no mu se waso mrase. Na bibia wie nkunim di a, ye de anyonyam hye ama odin. Ye da wase wo Yesu Kristo din mu, ene ye bo mpae. Amen. Amen. Biara woda forma ebia yare bia kan wato forma no pay mame enkancho se ayaresa na mafidie so ebaba bia wo no yaresa na mafidie so baba bia wo no adom ene homobro. Don't forget these two words, adom de homobro. Hebrew for 1:89 say monfa nam ye ene akokoduro mbra adom ahengwa no monya adom ne homobro na mo de aye adwuma mbra asimu nti sa adwuma de ewuti a ya wuntie ne keke also on saka adom ene homobro na wutimi de aye adwuma. Hebrews chapter 4 the verse number 16. Anone masempa for this years nyina no me no de ehia ewa afidie so ente monfa nam ye ne akokuduro mbra nyame enem eno na ye de abai eti say ya de bi da so ana say ye se wintimi ngo ana say ye se wintimi nge productive in life ma ben show crying enyom ha duo no ba kwa me kenkan na wo se de ohwe me so no obi hwe me so ebusia me nam ho keke eno ti na wuchiri me time a wo problem obi hwe me so na de ohwe me so no ontonko eno wanda obi hwe me so wo de sa no pe wan ka bibia kura no a ka chiro bi se me obi hwe me so. Psalm 121 say de ohwe me ne wo mie no so no de je se me ne nam ho kwa enye ga na aban na hwe me ne ga na aban na hwe me o de ohwe me so no ontonko ona on show to sikada obi hwe me so se ki jaba ebo wo so a nke bia me ninkwa me nka se munyina me si mobu na se jame senka kra nke konsie si adano nka ye jama wo a ka onko ade nenka eni se me sa epia ha kra bio me ho aye ohia che but you see the ohwe me so no ontomko menso so sana me woshima wo se obi hwa wo so somebody is taking care of you. What am I going to do? Obey bia. My yenya de obey bia. Obi hwa wo so. Right on the pay my catch was so for Emmanuel Jane birthday and ya we shena pa mo mo ne number no betimi afre no na ehire bia de manyame akwa bia double ana bia de ma bia no obetimi de ama no because he's been serving you for many years through this medium. Mameno can be ameno share last week and we continue in that scripture and rambe de kasa kakra ewo be few minutes. Na oberema bi a ofri Lewi efie koware Lewi ababa wabi Exodus chapter 2
na oba no nyinsane na awo oba banini na ohunu se ne ho ye fe no ode no sie abosome miensa na untimi nkora no bio no ofa embewa adaka bi ede aman en ehyesra ho na ode abofra no etom na ode kosi ewire mu ewo esio no ano na ne nua ba kogira me pese utwa mfonyini no eyie na eboa wankasa na ne nua ba ekogina achirichiri se orehwe de ebeye ne nua no. Take note of that. Take note number 1 eye de ne maame nankasa eba na dwem na ontimi nkura ne bi no ofa emmewa adaka bi ede ehye esra ho na ode abofra no etum me nya brem ye nkyerechire mu but hwede maame no ye number 1 hwede number 2 de ninia ba eye Miriam eye se na ninia ba kugina verse 4 na ninia ba kugina echirichi se orehwe de ebeye no verse 5 verse 5 no so yi na Pharaoh baba esane ba asio no ho adware na ne maawa check eno so yi Pharaoh baba eba se obedware na ne maawa erepasa asio no ensunoa asio no ensunoa bre a Pharaoh baba no ehunu ti check eno so bre a Pharaoh baba no ehunu adaka no wira no mo no osumama na babawa se onkofa emra na obuye so no check ni ye ohunu akokwa no na hwe na oberima orisu na eye no mobo eno wose berima Hebrew foi emayimu ebi endie akwadai eye Hebrew foi emayi bi ena oda adaka mu ena ninu ya ba no ka kire Pharaoh baba no se menko fra Hebrew fo ma no mu nufusuofo bi emre wana na omemma akokwa no nufuo emma no enomana. Check scripture ne na Pharaoh baba no ka kire no se ko na baba no ko ka fra abofra no ena ebai. Verse 9 na Pharaoh baba no ka kire no se fa abofra yi kokoma no nufusuo mame na metia waka. Underline that. Na metia waka Isaiah abofra wokoma no nufusuo nti abofra wadi bosume miensa ohwe no akopem sa akwada ne benyini no watwa nofo. Wow. Na akwada ni nti metia waka na de koma ne nufusuo efamame koma ne nufusuo na abofra no enyini na ofa no efa abofra no ekoma no nufusuo na abofra no nyini na odene koma Pharaoh baba no na odane no ne ba na otoni de Mose Ifreze osi insumu enemy yi no ebuso ya nyame asem ni peso me no me ya dwendwena ho se na awotwe mabande so wakira me ba I can't tell but ni nyina wo nyame nsem. But I want you to look at infonyina wa emma ahodo beye enum emenan bi infonyina pia ha emma ahodo ba akode na wawo ba kuno ane ya wawo no ye frɛ no Mose emame tonde wawo ono de wawo. But what about the rest? What do you wawo? So but so twem for you Miriam de no wonwo ye but Moses mame de no wawo eto wa badaye sabra me yeso wo akwada wuntimi mfa wo na so ye berima. The child must be killed. Also you kuma kwada no eti maame ne wo ye no oye berima
eti the obetiba ya ne say enko so wajemu ma yekuma kwada no. But when jemu ma kwada na ngu, in the midst of such kind of fear, ne hu wo hopa. Abusia be say wo bon kontene kakra na wo bisa the woman me eyo ya e ma wo the existence of you. Maame bi what share ya mad all the odds of life and near me wo ha nanka etia enipa bia no o maame bu na ni go so na ntanchem wo ho na asoro ben wo ho na soro eka e wo ho be se bia wonnim wati basanka wonnim de na atwa wo ho ahia a maame asomasi obenten ena afia mpra bi ena afia jabu abi adwonko bi anti comfort bi anti aniwa bi anti asanto bi ejina ne naso to protect you. Number 2, aya baba wa won mo da ye friend Miriam say ma de wo aye me so me wo me de kakra metimi aye akoda na megina nsuye yi ho ahwe no omoyo enye ono ne ba wo gina bia yi maame bia nye ono na wo maame bi nye ono na wo na nso so wo maame de wo ba wiase no sa maame na nso so ye na dwene say ono nso be play the part in your life. Yeah, take note of that. Number 3, aye Pharaoh baba wono nso so wo ba bedware o ba bedware oni ni mates asonfo aka na ho no mo dodo ye say Bible na nka but na maame ni bedware no wo mo nso so ye wo madwuma etomu giragina ententenwa wo mo rensuo no ensuo na ano ho wo nyina ya ma we ya ma koda and wo mo hwe ensuo na no wo kro mo enhunu se sa kwada bia wada kentem wo mo enhunu na imbom Pharaoh baba no ane huno ye osina ohunu abofra etini security personnel no yeto bia wo ya Ghana Hanuma national security mu betibi ayesa bibi wakura mo nhunu mani akata nyama mo hono ya ketenkete na mo kekabu tiatia mo but we security people no they could not and somewhere hosieka wo man hunu. The Bible na say na Pharaoh baba no ehuna bofra no we so hunu no na ko betime straight away bonko akwada no because if you know what timu na ho na ya semra say yenkum ankwada bi ebe wo no ye bema na so maame no ye de akwara no bai wo hu sa akwada ni so was wo hunu no sa akwada we de we Hebrew for na just wonim de ewo krum ho wonim de ewo krum ho was na bi min kono wonim ensa hodo bia wotomu a na nkesese yekuwa yenkuwa na ebuzia menibre but apapo ya mayegu wonmu yi wo hwe ba bia wugina na check it. That is the reason why the whole man to the makacho say wonni maame bia oche wo maame wonni maame bia oche wo nua ba bia ohwe wonni maame bia oche maame bia ose onyo na wo but obeto wa kwantimfi akwantimfisiafo awo beto wa kwantimfi wankra ha ensawam adojiri suhum empasantia empasaso amwotia baby maame ne beto wa Holland Germany wobi be sia wo kwam keke etese Pharaoh babai and then was no akwadai die me hwe no a oye Pharaoh oye Hebrew ni akwada yancheki Miriam de Miriam dibrika because on the sabre no baby maame ne kodware no ne bodyguards oho and Miriam betimi abie na no akase mesremu a metimi anya wo bia wo oman no fusuo e de amakore no is so dangerous because security ho by Miriam
across all the security apparatus. Because of the unity. Miriam said, me pa chow, me srawa, papa me pa chow, Uraba me pa chow, waswano, ne ababa winam sunum, se what dance unum, se crocodile dance unum, se a dear Bene dance, ababa wano, and them sunum me pa chow, mentally I should be a, or better a man, Korani Nufusiana, when Pharaoh Baba ne Kasau. And your birthday, but and can be so. I promise I say happy birthday to you. Happy birthday to you. Me da senior Quenya na Bishop o ka say nema e come my dream no be community bi wo ho a yes ye nyina ye hiafo enti ahade obi antime nhwe ne ba na ma me bia sore se medie medie ye nyina ye gitum se ye hiafo na medie e wode ya meya metimi dia protect the baby enti ense odifa all odds na onunkoa ne ba no Bishop na me dwene se senka Egypt Israel we be miensa enan enum ekosi bedu etimi ye ne a ma me ye bia ebia ke benya lots of Moses ba obi ase ya hemrenti enti ese ye da ho ya wo na so ye be ma ye be kono ne susu ampa se wanyin se bosome nkuna awo ne yesi kuma kwada anya won kura na be kono midwife fo no ya ma wo mutumi adwa no so na midwife fo no so nya me di suro bi wura wo momo osofo se me kenka sa asem we ya eto bebe bi obi dwene sa di midwife fo no so wo de won beba me do won beba ye be kan ho asem pa midwife fo a omo save nipa savers of life. There are so many people suffer. I'm buy a crema on the save we. It's true. And you will be a yasman is umeku. Why are careful? We go on my baby crema because we're by radio when you never know yasman, but you will be at the bawa crema and you will be an ebekun or baby on my obemaunqua. You must say be also no good a diabolic intention. But yan Moses mame. If you had your beer, I could be on survival. Was me banner survive. Me banner survive. And on the she was acting against the existing law. And Manda. But she me say Manda. Yes, Kuruma. Yes, Obiara. Obeye no one belongs to this party, no, and you're possible. Abusia, my man can't say. We'll bet me a gina now, so bet me a gina. Bet me a gina now. Bet me a gina. Bet me a gina now, so. Mammy Defo, Kakakran Sana Papa birthday at Wasubio. Namia can say Adom bida osua, and found Abasa, and Sauber film. Okay. And found baby Albeko, Sa Adom no be pia one walk baby and kunim deal. Was Moses na Adom bida na so. And nunti enna oko pie Pharaoh baba and went to me and kuno. That I Adom or said no. I Adom mo bro who been a dom and them Moses so. And rather than a sato Pharaoh baba kuma so. Ma wan kunu eshwe no e ma na ma me kwatu esika ma ze na didi na ye nufunsuo fa hwe Moses ma me e Adom bi na dem Moses so na akora obe ye de boso me miensa fe na akora na nti yetua ma meka akora obe ye de boso me miensa o na akora ni nti didi na ye nufunsuo na fa atamfo ese atua wo ka baby aye shemra no selfie hono selfie o kama wo fidi wo kodi fidi wo ba nyangopo kwan ofaso ye na djuma de abusia me giri yesa de ye ke no de ye ke konyina wunya ya so de bi mamompon dad obi said the message be free be was ya wo ya na de no time no asododo na so say time no de be so we ye there me try 24 hours still e be so but we betimi afa bibi afrim o ye oba ban wo hwe niema atwa ho ahia ebi eni se wo ba eni se wo yeye wo hwe mu fie
wohwe ma memba wohwe papa mba wohwe ofi asetene mu a bibia dia dance yese eni se ye yobi epie wo maso but untimi nyete se eye Moses maame ana wojina ne naso oba enya wareja yenko na ye enough solution oba enya opake wo nema bibi on mo so babo so na wojina wo naso baba ebia na unya ukowo emprewa ewo na me babia mehia na sori na ne bekura no na efe ohunu so na mse bra awona de wawo akwara ne de obebata ho ba say obi beka na no atum so de nya de nipa beka because wanya wedding obi ehunu it wo ye dani ya obi beka begina gina in the midst of all fama obano gina ma abofra no wonu de abofra no da ache wo beye gina o mesraw be wo bi de mawa mesraw se gina eniemu mu nya de na enso gina asetre ne mu nya na enso gina enso se ye wo ma ye nda ache no enye na enso gina for the sake of your child for the sake me so betimi ye gina nti me pawo chow me so na dwada no pay me Jeff de ato na ye de yakoye nanim no gina na ugina ebeboa da chibi ibenya adanse ede obi asem bia watwere wo say yes Bishop, your message has drawn my attention as far back from 1977 as I'm not what okofa ba you 1977 was more grace to you. Far back in 1970, that is the purpose of these scriptures. You can say, what do you call it? Because we'll be a jinamao and I'm will be jinababy. Bana or Casanema, me to form the nation. So one quite one kiding Yamefa, one mamma. So at the Ebusia, Yadia, about 1 minute. Can we pray with you? 1 minute. Ebia, now your bow. Ebia you want to give up. Ebia enkwadano omo papa nhwe you want to give up. Ebia enkwadano aso se ni misi suno. Da na me ko baby na kurebu susa meto asa me se akura pesu dodo. Akura pesu dodo. Hwa akura ni suna o sunu a. But once akura ni sun enso attract Pharaoh baba. Can we pray with you? So for your birthday, can you pray me power chow? Bompire ma maybe we move fanyama ya be more and compass will give you up. We'll be raw or so be kono and raw will be cancer or pursue depend will tear nano pay. Minim say any pakro, but that is what I hear. We'll be pursue kono while got to a draw crash, send it them pursue kono, but an ano pay and sempire dinamintino. Binim se sababa wa no obi jema go osofo je Awurade Yesu yeda wase wankasa wonne asem no enti umutumi entu da biara da bia asem ne yefoforo mayen yeda wase ewo ekwan ya wonam so de wasem ekasa kire enamafo enipa ekọ challenges mtitiriu ewo wo mma ho single parents a sabri omuhuni ya wonu munye ewo mma ho wonga sika sam ayedene ebeja wonu nyina hye wonsa wonma womma ayadesua ama wonu mo yebo mpaye se obema wa hoɔden ne akomapam de begina etise ne Jacobet egina ye ema ne ba Moses enam suma obeye nipa kese no ma tei sa abada yesunsum ene akokodrei na mpo ba bia embofra wu ba bia mofra aseye no watimi agyina ma won ma ti wanim kira wo mai na dum yen Awurade Yesu dimu ene abosa ampa ye yagiri se waya ama ye amen amen hebusia nyame nkyere ne nkyero nyame nnomo nyame mboa nyame nka ho ba bia wo bia wo de wafidie to ha na ne yesom ye bia ye ne wunwie ye ka say owura branti asempa enzo ba beto aso no de morning show e hon to ye ne hon hye ye nkrata hodo egure na so a wo miemia ne fon so ono ane nim de wasiesie wo hwe ya wa heda na wa sori ano pa be pensem aka se de be ya Ghana yie yonti
you know, there are so many ways a yenyina will be a kakra edebebo Ghana. But asema kenkan adwene ho no hena hyembra. Minimum mbra ya hyeha, it is against our children. It is against the destiny of our children. But Ghana de minyan hunu ye de na so mbra bi ho no ma na wotwe ye kan ye beka akọ na yetimi aka wo hwe accident hodo a esi wo mai mu a si ampe solution na je say kwan a efa so ni eyi matan ene mema ene nkwada afro yentena se masa ne ma we ense ye man besrawo me da se wonya abre na woni ye esom ye nyame ya adoma ye be se ye hia bi so for jay and happy birthday again one more Facebook and thank you very much for my response name or my ntwira mo twere ni nyina thank you you can share for other friends odi for ba nyame nshira also for Foriata, Nyamisha. Okay, and the Rebecca was matching. Okay, it was ya, Medase. Asempa. Aquasia Sempa. 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 Now my say about dance the miensa. Yamiadum. Miensa. Ni oya de. Yamiadum. Aquasia Sempa. Yapemso. Aquasia Sempa. Papa ba. Atade na de. Aba mo akwaba. We no case dada. Emfa wo mo. Papa atade na de. Ewrade. Aba we yam rantie tade. We yam rantie. Enti jama ye nazo. Hey baba. Ya me afrewo. I was here whatever me je fidie ba branch o person grow be ho adope ba be so akosi asempa Papa. Ya we sira wate so Ghana wate koso ade yan so Ghana de beti ba he kakra bia na yenye na nyame be fa so nso ayo ye man Ghana yi senia Jacob de ye no e bi ne yanso ye ne kakranka yentimi nge ni nyina yesu ye ndi atem na nso ye be kan no kra ne kakranka fact na ne ye toto kakranka krasa Obi ani personal. Debi we sa akra nyame betua wo ka nyame ni makomam iti bo wadwon ate akwasi wapampamu pagya wate Oh, nyame be